Mfowethu. Ngibhizi lapha ngiyascrolla. Ngikubone ngibuyile kodwa nkabi yami. Uscrolla kuphi? Lapha einkundleni kobhanyazela kozoso. But bengikhona Msingi. Bengingayile kumakhamera bengiyemncwabeni. Yebo usami. Kuthi bekucashela ozoso. Phela ozoso. Muzo lokho edlulisa phambi kwabo. Bagcina bekubiza bekukhulumisa. Ngithi basuke sebefuna ukwenza lento vele uhamba uyiqalaza. Uhamba uyifuna. Nale ekhaya lokhu ndlula awuze ekhaya sizombono wakho. Uzalusuza ekhaya uzobeka umbono. Hayi salusuza mfowethu. Salusukhamuka kane kamama salusubeka lapho. Uzobeka ukuthi uthini. Mana kababa. Ngiyemncwabeni mina mfowethu. Bungekho ngozozo. Bengayeli ukuyipromote. Kuma promotion. Manje kabami ake uphawuleke nkabami njengoba usho ukuthi ubukhona. Uthini nje uphawula kwakho nkabami? Noma ngabe yini nje futhi? Akuphawula ngomncwabo napho njani Mshaye ngothweni yikho senishuthela amakhandlela nje. Mina kusamele ke niyofundiswa umtatheli. Kusamele niyofundisa umtatheli. Yabo nje ukuthi akuphawule nje manje. Usungenza manje ngathi manje kade ngisebholeni sengiyi-man of the match. Kuthini ukuphawula kwakho ngale game? Hayi. Kodwa ngoba umngane wami futhi I know. Ngiyaqonda ukuthi uzama ukuthini yabo. Yeah, kapya. So engingakusho nje mfowethu eyihambile lwampembu. Mfowethu. Ihambile lwampembu. uNkulunkulu ke mfowethu wadala into ebheda kakhulu ukuthi yazi amandla omuntu ngaso sonke isikhathi ahlale vele ngasekho. Ngaso sonke isikhathi angazi uNkulunkulu lento ayidala kanjani. Yabo nje mina mfowethu angifuni uqamba amanga sicebe engamjwayele kangako. Mhlasimpe ukukhuluma naye nje since abakhona emculweni akudlule eshumini. Ukuhlangana nje ngikhulume naye. Ngoba nanesithombe engishuthe naye sisodwa. Lapho ngashutha khona ngoimpucuzeko ngiphume stage ngihlangana naye ngaphandle. Ngathi umakoti ucela ukungishutha nosicebi ngathi mina ngiyisaba le genge encane ngoba nje uthi ukhuluma nayo ivele ikhulume ngenye indlela. Ngathi kodwa ngizoke ngikhulume naye ngisho ukuthi ucela ukungishutha naye. Kodwa nje ke ngiyakusaba ukuphoxa ngoba le genge encane ikhulume ngenye indlela kugcine sekuzwela. Yebo kunjalo impela. Hayi ngathi mangifike ngomfowethu okuqala mangiyakuyena yazi wavala lethi isandla wakhomba ukuthi uyakwemukela. Uyabo. Ngakhuluma naye wathi ibhuti omdala. Ngathi yebo futhi kunjani athi ibhuti yazi bengicela ukuthatha isithombe lapho lo mama umuntu ufuna ukuthi abe nesithombe sami nawe. Awukalula mfowethu sashutha nalo mfowethu. Sangadena ngokushutha sama saxoxa noma sasingaxoxa phela into ukuthi ke into engase ngingama ngayo nami kubantu ukuthi hayi bengixoxa naye uzofakaza ngayo. Yabo sakhuluma nje nathola ukuthi umuntu onenhlonipho kakhulu omalisayo umuntu yabona. So ke uhambile lo mpemfethu. And ukuhamba kwakhe mangena ucingo kumina kuvela ukuthi akasekho. Bangabo past level. So ingathuka mfethu ngathuka nganakhunje ngoba umuntu wayengifonela wafonela into iyenzeka nje phambi kwakhe yabo. Wathi ugijima waya khona wabona kungathi khona into zokugida lapha yabona. So ke into phethe yenzakalayo ngavele mfethu ngacabanga into encane ukuthi athi into encane because into encane ngiyamazi mina ukuthi lo muntu uhlale ekhuluma ukuphila ngiyaxoxa kakhulu into encane. And into encane mfethu lusizo kakhulu kwabanye babaculi ukuthi ke akayipublish. Encane lusizo kakhulu futhi ngafona into encane ngaxhumana naye ngamtshela umuntu oqala nje owazi lento ngoba yimina ngathi ngizothola into encane. Into encane wadlulisela kuThuthana. Wadlulisela kuKhuzana. Into encane ngangimfona ngasiphi na isizathu ke ukuthi into encane ngiyazi ukuthi unomuzi la empangeni e5 ways.
so ngangimtshela nje umuntu seduze kakhulu ngoba mina ngisemakhaya uyabo wathi akekho useThekwini wafoyela uKhuzani noKhuzani wathatha useThekwini uyabo mshaya ngothi mfethu wathi uKhuzani asambe siye khona empangeni akukho kude asidrive siye khona asihlanganeni otho ngathi toll gate yabo nangempela bahlangana ku toll gate otho ngathi wafika right into encane futhi belandelana baze bazofika esigamekweni wangifonela sesifike khona yabo wangifonela sesifike khona ngiyamangala lapho sebemanje bethi waye uKhuzani besefuna lana kwasho acima waye seqhamuka eduze kanjeni bafowethu abantu abamusa ukuganga lo muntu lo muntu singabaculi siyamdinga ukuthi nje sina lempakamo esinayo siphakeme singenalutho uKhuzani lusizo kakhulu mfethu ebaculini ngifisa abantu bekwazi uKhuzani nonto encane hayi ukuthi baqale bazwana ngoba nakho sekushona uStebi singathi bafuna ukubukwa bavele ngisho ethimini yebhola bavele babantu abakanjani babambisene kuyo yonke into ukuthi abayipublish ngoba basabuthi nizobathuka emshayeni ngothweni nizobaxova ngoba abantu bayaqova mfowethu hey bathanda ukuthatha isayidi yazi ngiyazi ubungabuzi yona lento leyo ngibuza ngokuvela ngwana kunjani kodwa ufuna ukutshela ukuthi uyabona ifolo lomaskandi mfowethu ifolo lomaskandi kuqala hlanganisa ifolo lomaskandi hlanganisa uKhuzani futhi nasu lo Khuzani ngikhona mina meeting ngiyena wavela nombono wathi ngoba sekuze kwakhona mina la engomeni kuzobe sengathi mina abaculi mina obavalele ukuthi beze engomeni ngicela ukukhanda asikhande into okuthiwa ifolo lomaskandi imini ozokhokhela labo baculi mina ozoba provide ngayo yonke into imali yami ngicabanga abaculi abawu50 uKhuzani ubebanika le mali bebanikeza yona bakhokhela bazogida ingoma bazo enjoya bona yena ukuthola ngalutho azukuthola lutho kulonto ebabhukhe indawo yokulala enze show ukuthi badlile ngoba ebalekela ukuthuka lelo fo lagcina linenkinga nyana ize likhona lintenga kodwa umsungulwa loKhuzani yabo 2 kule team yebhola kaMaskandi ngidlala kuyo mina lo team namanje ngikhona egroupini yakhona ngafa onto encane lo team nayo uKhuzani ngokuthi into encane yathi ibhola ngihlale ngidlala unokungibona ngidlala uyabona leyo team isungulwe uKhuzani yebo ngokuthi uKhuzani ufisa kuhlale kubanjiswene singabaculi sizwane kodwa manje akwenzeki futhi kwenzeke kuthiwe beyaphi nakhona ke enakunje neteam yebhola yabona futhi egroupini yeteam yebhola futhi yabona mungakungene inhlonipho futhi abaculi abanikana ngiyona lapha uyabo inhlonipho abanikana yona lapha kuhlale kuhlekwa futhi ngisho nayo uStebi lapha ukhululele ukuyema lapha sayemela lapha sayihlekela akekho nje uqhubuluzo omunye ngeke kuzo sekuqhasha ama-VN aphutshukayo leyo team kaMaskandi mfowethu isungulwe uKhuzani into eziningi iprovide uKhuzani nonto encane masihamba nje siyazi ukuthi uKhuzani uzosiqashela imoto yokuhamba bebambisene nonto encane mawunemoto bekufakela upetrol ukuthi uhambe uyodlala uyoyijabulisa wena yini bafuna sihlale sizwana sibumbene uyabona igroup evuliwe leyo umnikelo lo engingafuni ukudalula yebo isungulwe uKhuzani yena okwenza umuntu kufakwe akube negroup esizohlangana kuyona mayelana nesifo lesi yebo bese kufakwe umnikelo uyabo right ke bakhona bangangena negroup ngoba phela abantu baningi ngeke ukwazi abantu ukuthi ubakhumbule bonke esifeni uyabona ngoba nawe kusuke umqondo ukhona la uphanganiseke khona mina nje angikho kulo group mina yena kunjani le kade nginikelwa kuyona kodwa nginikelile umuntu encane ungitshelisa ayifowethu angikuboni lapha yabo kuyanikelwa ngale hambe yabo ngicela ukueda into encane yabo nje babaculi baningi kanje lapha ngicela phela ungangifaki ya group ngiyabaza abaculi mina ngiyalwazi ulimi olukhulunywa abaculi ngicela ungangifaki kodwa umnikelo ngizowufaka ngathatha umnikelo ngawufaka into encane awudlulisa yebo yabo so nje bafowethu
abantu abayeke ukuhlukumeza la mbhemu Mm. abalandeli futhi okunye ekabeka abalandeli ukunikeza abaculi pressure engenasidingo ngoba ubona abaculi sebeshutha ngisho into engenasidingo nje behambe eshutha yonke into umuntu elethe emendaweni ethizanyana yenza into ethize nje oyibonayo ukuthi idingo ayishutha asikho yingoba bane-pressure futhi yokuthi uzothi angaveli lapha kuthiwa ubengayingani njengoba ngibuza nje bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni bakhona abaculi ade bengekho emngcwabeni mfowethu uyabona nami ngoba ngibuza nje Nkabi yami abaculi ade bengekho emngcwabeni asikho isidingo ukuthi banike i-pressure mfowethu phela isifo lesi and ihanjwa ngeyimali kukude emsingo uyabona kude musala ukunika abaculi i-pressure iy'nkinga onazo ekhaya emshayeleni iy'nkinga lezo mfowethu nami ezingibambayo ngomculi futhi mhlawumbe zakho ingcono kunami musukwenza wena njengomlandeli ngathi wena phela uney'nkinga thina abaculi asinay'nkinga yabo so-ke mfowethu ngoba kunabo abafowethu abazongibona lapha ekhaya ngizonqamulela nje kunenkulumo ekhulunywa abafowethu umfowethu wakwaXhonge abafowethu laba bamakhumbi basemsini uthi lo abhuti Sicebi ukusenzela khona akazi sikuveze kubantu akazi ukuveze kubantu akazi sipublishane nathi besikwenzela khona akazi sikuveze kubantu asikwazi ukuzokhuluma ngakho ngoba ungasekho ungasezi ukuyiphendulela nathi-ke bacule ke sifunde lokho asimusa ukuclaima ukuba umngani nomuntu ngoba engasekho uyabo ebese sizoveza ithombe indala ekade sayishuthe noma ngishuthe nesithombe sodwa noSicebi ebese ufaka inkulumo inqabe lapha lapha ngathi benihlala emxoxo uyabo yamukeza isifo lesi ukufa kuzumile uye emngcwabeni mawuthi uyaya unikele mawunikela ungakhuluma into owazi ngathi uthi ayikho ngokuthi uSicebi vele ngokuthi umuntu vele akeze ukuyiphendulela yabo mina ngiyemshaya ngokuthi umuntu angasho ngizongivumela umsangano la mina ngifanele ngibatshela abakithi ukuthi yabo nje ningavumi into zokhuluma umsangano la umuntu akeze ngento ezengayahamba ahambe yeah no futhi khona izinto ezongibona la emshaya ngo-24 yeah awuzamukeli bengayelanga ama-TV lapha mina bengiyemngcwabeni bengikhona emngcwabeni bangibonile kumele bengibone ya ngoba ngibone umndeni wakhona ungibonile nje uthi uthani ngi-right futhi yami njalo yazi ngibuziswa yini ngiyazi ukuthi ubukhona ngenzela ukuthi abantu bazi ngoba ngibona lapha enkundleni zokuxhumana lokuthi uSigwebo bebephi engenza kwethuke lana kuSigwebo uveza iqiniso ngokhuzane nontencane ukuthi-ke ngesikhathi kudlula emhlabeni uSicebi babengekho around indawo yesigameko kodwa bona babeseThekwini so waqala ufonela untencane ukuthi-ke hambani niyobheka because uSigwebo yena wayekude esemakhaya efonela umuntu esesigamekweni ngameza kwethu-ke ulokhu njalo untencane wayesefonela ukhuzane umfokaMpungose wayesethu-ke ukhuzane Sigwebo lokhunja Ntencane asiphikelele khona base beya-ke kanjalo bangananaza-ke uyabancoma-ke kakhulu uSigwebo ukuthi-ke ukhuzane ama-artisti amaningi akawabukeli phansi uyawasukumela kodwa uthola ukugxekwa ngaso sonke isikhathi nganza kwethu kungabe kuthini ukuphawula kwakhe asihlangane laphayana kwi-comment section sizofolo wakho ukuthi wenithini ngalolu daba ngoba nathi sike sezwa nje kancane ey'nkundleni zokuxhumana lapha nalapha sokuthi hawu ngesikhathi esincane nje bona sebesendaweni yesigameko yonke leyo nto kanti-ke bafonelwa nabo ukuthi-ke abaphuthume beyosiza nganza kwethu mina ngathanda ukuzuvo lwakho lapha kwi-comment section siphinde sihlangana kwivideo elandela udango sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.